bang binalaksmi na pran UNO along Karbi long kesungalam kapachinidam. Puthor bang pli BJP abang pro tumapan songpen kapadam thu. The art of living at tumpen di purong supia langroy ke pang tirasay kideng. Kardom nili Karbi abirta thanbang thari chesong tero non birta ang tonpen RJ tham. Manipur asor tok bangla pen Karbi englong arat ajerpo binalaksmi nepran vusigi siarni UNO MP New York along Karbi englong akisung aputak ang tonalam jaidam. 19th century ahut Karbi pi kabon mili timung pi UNO MP New York along so arlo aja kong pathenang ji pualam the jaidam det api 20th century la so aning kan vusik isi arni Manipura sormate tok bang binalakshmi nepram New York UNO MP along dampen Karbi anglong akisunga putak angton alam the UN Chief of Secretary Chandra Roy Hendrickson apan pachinidam. Alang li UN Chief of Secretary Hendrickson apan Karbi anglong bangkepon Karbi ape lapen pohota kang honasim pajirpon. Tok bang lapen UN Chief of Secretary angbong kachingki kachathan ponahud Karbi anglong along jutang jubat kang cho kidobari makai along lephelang raikom gavia puthak kaching wai rdpdam. Karbi anglong mon sampen kaboche lapen kedo kathak ji sining ke hang puta tok bang nepram UN apia phan than pachini takang Karbi anglong pen UN aphan kilopin pur alo puthak ta rdpdam. Kedamtang aru chekloni pa ingkora ke thom arni bang sirke BJP abang po tumapan kapadam pen apit puthot bang play tumapan vo signify siarni kapadam pon thwa berta longbontu. Kedamtang aruni phaingkora kathom arni Bharatiya Janata Party Assam Pradesh BJP amai phu ke bangahut bang ingkora sirke BJP asong along abang phu tumapan kepadam api puthot BJP state amai phu Ranjit Das pen bang pli BJP asong along abang phu bang pia tumapan song pen kepadam pontu. BJP asong pen kepadam pontu abang phu atum lake Chandra Tiso Hamren Waisom Kathar Hamren Junaki Lengpi Hamren lapen Vishnu Ram Nunisa Kopili atum henlo pusi birtalong. The art of living pen would signify hiniarni dynamism for cell and nation po asai dipu Marwari Viva Bhavan along Kapiman pon. Labangso asai along aluhi aman pen Samir Jolly Chitongdun lapen akaprek adim pen nang Chitongdun Guwahati Bangalore Jorhat Nagaland Lamding lapen Delhi pen nang Chitongdun Bang Troxicap sose armu nang Chitong pen difu rong sepi alangro along kapang tirasai kedeng. Kilik arni nang tebok bom sin number 22 Sarupatar MEC constituency pen kithur dun KDF candidate kadom terang pipen along vote ke hang dode sang sian pinlo wo signify hiniarni Japrajan Vopong LP school polling station along Anerlo Porpai Isia Porpen vote ke hang amai kepa dupon pusikat news channel perang ke anon terang pen berta nang pali Mayalong Ramsing tok bi mini kahan sepi kensing teron humsing be mukod rong pila pen candidate kadom terang piatum chetong don bang so mayalong BJP atum party etiket ke pi ke chok che jok si KDF asong setami nang manang koklo BJP along kam ke klem pidun bomatum humsing be pen chenglok ari sang ho bang poket societum nona dihu abang ke kadom terang pia phansi cherap dun popusi vote ke hanga mailong radang no cheklang renti labang so mai pen ajok ongdong atum pen lam ke long pona tengki nona dihu ke MEC ke legalong kadom terang PC ke hai deja lamsi non malom birta chethang lapen ke hailu pusi pinangan arada tumpet ningji renti if come to the Pawarada center small state and non malom so por upon dihen aparman birta mo ington ponik senen.
Bosco Junior College, Difu. Admissions going on for the session 2017 to 18 for class 11 Arts, Science and Commerce. Admission forms available from 1st of April 2017. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Royal Enfield dealers, first time in Karbi, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bokajan 782480, District Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961 69017. For sale 78961 69021. You can also contact at landline 03675 246448. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ৱাটাৰ Admission going on for the following programs courses under National Institute of Open Schooling and Krishnakanta Hendik State Open University at Difu Commerce College Study Center for the session 2017 to 18. Last date of admission for all programs is 15th of July 2017. Secondary courses under NIOS. Diploma programs under KKHSOU. Bachelor degree programs under KKHSOU. Master degree program under KKHSOU. For further information, please visit college office or call at 985904032 957739249 995411929. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্জ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Naman Wheel Care. Wheel alignment 3D with 1000 km warranty for all vehicles. Rongnihang near Forest East Division, Difu 782460, Karbi Anglong. Contact number 94010 90945. Dihin mo pipotot birta longwang tulo. Dipu police station ang kangvo signify hiniarni. Arni tili isira chitima pormalom dipu lurulangso. Ronjiding tiay hem ahiring tang rakpen make it chuajok. Hempen. Danglok ang ton hormu mecho laplo po sikat news nila perangke mongor grupen birta ng pali. Difu Government College along Pion Acho Kamar Kachuklem Dun Ranjit Ing Tiahem Ahiring Tang Rakpen Mecho Det. Bangso make it chopper hood alang li hem majok tawe pusi birtalong.
Perangki atum pen adimalong kepalai duna hut alangli hin pen kacethan duna tengke current ke short pen ajok si make cholong pusi chethan pon. Lapen labangso ahe make chopen ajok lakthom anbak ahor muta na hok dun edlo. An parta ong nunga kenang sola dokumen anta me chopon thailo buta chethan dun pusi birta rib dun long. Documents makha dolo. Kopi documents. Dolo. Kan baga hormuz luksona nangli. Lili total ke 2 lakhs. 2 lakhs kali. 2 lakhs, 3 lakhs. Board of Secondary Education of Assam Penjakong inquiry trok CRNI Penjakong tong kebarni an compartmental examination kepado ponjia pan ajuarni papontang lopusi pacetak pon. Pining metric yun arisonim so atum compartmental asad lang toklong jipusi seba pen birta keme pacetak pon. Seba pen laso asad lang aputa ke pacetak atengke compartmental asad lang apan wosik poarni pen wosik rehni angbong online along pen men cetap purnang po metric sadlang along subject atom keun a pangrum pet 170 an kelong arisonim so atum si compartmental asadlang toklong chochi sadlang apan subject isi along paro kathom lapen examination center anam paro isi pinang jiputa seba pen asona mung patik pon compartmental sadlang kedoji ke epong wechi sadlang keun atum laso ningkan amat college higher secondary along men cetap dun pen low charlie dun long puta seba ke hoy pen birta pacetak pon Ladakh chethan pon me seba pen 2008 aningkan aruni phai pho arni compartmental sadlang pawe pondet lo Pinia berta bangkela pon sikang ton poneklo lai bom takat news channel do me thak me korang thu